Studio Perlice. Dobar dan svima, ja sam Petra Lović i imam 8 godina. Danas ću vam ispričati priču o mom prvom dnevniku. Neke djevojčice iz razreda su se stalno došaptavale o tome kako svaku večer u svoj dnevnik zabilježe sve važno što im se dogodilo toga dana. Dapače, u razredu su osnovale grupu Dnevnik Girls, a u nju se mogu učlaniti samo one koje vode dnevnik. Naravno, vrlo brzo sam odlučila da želim ući u tu grupu i zamolila mamu da mi nabavi dnevnik. Kako svi kažu da se u njega zapisuju i tajne, onda se mora moći i zaključati. Mama je krenula u akciju i ubrzo sam ga dobila, a kao posebno iznenađenje dnevnik je imao ime. I to Violeta, zamislite, po slavnoj junakinji moje omiljene TV serije. I tako sam vam ja redovito u svoj dnevnik počela zapisivati sve zanimljivosti iz kuće i škole. A i po koju tajnu, kao prava Dnevnik Girls. Samo ne smijem ga zaboraviti zaključati nikako.